Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз программабыздын жүрүшүндө түрк тилдүү элдердин музыкалык аспаптарын сиздерге таанытабыз. Тема комуз жана баглама аспаптары. Студиянын меймандары менен тааныштырам. Студияда көркөм өнөр факультетинин окутуучулары Нежип Йылгын агай, ошондой эле Эльвира Насранбекова студияда мейманда. Куш келипсиздер. Агай жогоруда айткандай, негизи эле ушу баглама аспабы Орта Азияда окумуштуулар тарабынан деле айтылып келген теги комузга барып такалат депчи. Ушул түрк тектүү калктар арасында кеңири тараган 3 кылдуу музыкалык аспап тууралуу алгач анда сөздү сизге берели. Баглама аспабы тууралуу эмнелерди айта аласыз? Birinciden komuzdan başlayılı. Sebebi komuz Asya'daki en eski asbap. Komuzun tarihini karasak minus 2400. yıllarga çeyin gedet. Asya'daki en eski asbap. Göptükü komuzda 10 kol köpüşlüğü, ritim ayabay, Kenan, ayabay, cakşı ritimleri var. Bağlamada sol kol köp işleyip melodiyalar köp var. Komuz Asya'daki en eski asbap, misal komuz Kırgızistan'da, Orta Asya'da çıkandan keyin Kazakistan'da dombra buluptur. Uyguristan'da dütar buluptur. Azerbaycan'da tar buluptur. Türkiye'de bağlama buluptur. Bütbar'ın atası, büt Türk asbaplarının atası komuz. Sistemalarını karasak, akordunu karasak, komuzda mi, la, mi tartışat. C, mi, la, re tartışat. Bu akord paralel bağlama menen paralel. O yüzden köp pozisyonları okşuyor. Köp melodiyaları okşuyor. Ay, köp söyledim. Oşonluktan ben de komuz yönünde komuz ata degen bir küy yazdım. Sebebi Asya'daki en eski asbap bolgun için ben içinde ayabay kızıklı bir asbap. Kız kayıtış gerekse Asya'daki en kenen, en bay, en eski asbap komuz. Büyük Türk ellerine komuzdan getiptir, cayılıptır. Hazır biz komuz benen Elvira hocamız bir Türk köyünü. Саламатсыздарбы. Şu агай айтып кеткендей эле комуз менен багламанын байланышы абдан эле бекем. Багламада кыргыз күйлөрүндө ойношот, ал сыяктуу биз дагы комузда ушу түрк музыкасындагы ойнойбуз. Мен сиздерге азыр түрк ыры Синсинде ойноп берейин. Абдан жакшы. Жогоруда Нежип агай сиз жакшы белгилеп өттүңүз. Ушул теги барып атасы комузга такалат депчи. Саз аспабынан Türkiye'de bağlamanın. Bağlama sebebi bağlamada pardalar var. Oşunluktan bunlar baylangan için bunun adı bağlama. Komuzda parda yok. Түшүнүктүү. Сиз жогоруда айттыңыз, ушул гү чыгардым атайын деп. Ооба, комуз ата деген. Кеңири айтып берсеңиz ошо turan. Ben aytdım, komuz benen bağlamanın köp pozisyonu okşoş, köp sisteması okşoş. Komuza caraşkan iyi bağlamaga caraşkan melodiyaları topladım. Komuz iyi bağlama yönünde bir küy yazdım. Adını da komuz ata saldım. Sebebi ben komuzda ayabayacak şu görüm.
Аябай кызыктуу мен үчүн. Ошондуктан bir küy de жаздым. Абдан жакшы, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы сурап кетейин. Агай, сиз канча жашыңыздан баштап ушул аспаптарда ойноп баштадыңыз, кол ойноттуңуз? Ben 11 yaşta baraban menen başladım. Folklor dans, eldik danslar menen başladım. 16 yaşımda birinci bağlamana başladım. 18 yaşta konservatuvara başladım. Konservatuvarda da bağlama oynadım. 16 yaşımdan beri bağlama çaldım. Абдан жакшы. Эми ошол комуз, баглама менен дагы чыгармаларды аткарып жүрсөңүздөр керек сиздер. Ооба, ооба. Мүмкүн болсо биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы аткарып берсеңиздер болот. Ben hazır sizge misal Elvira Ece'nin oynagom Sinsin degen küydü. Ben de çerteyin. Misal komuzda siz de karadınız gördünüz de 10 kol köpüş değil. Bizde sol parmaklar köpüş değil. Kıska ben de bu Sinsini çerteyin sizge. Абдан жакшы болот. Абдан жакшы. Жогоруда мына Сенсин күүсүн комузда, андан соң багламада сиздерге аткарып бердик. Рахмат, анда кийинки чыгарма экөөнүн коштоосунда аткарылсын, агай. Кайсы чыгарма болот? Üsküdar'a giderken degen bir İstanbul ırı var. Alırdı çoğu çertemiz. Абдан жакшы. Демек, көбүн эсе баягы багламада бийлеге ылайыктуу күүлөр көбүнчө ойнолот экен, Ушу өзгөчөлүк катары белгилесек болобу? Ооба.
Мисалы комузда чертилген güйлөрдүн бардыгы тең эле багламада ойлоно. Ovada. Sebebi sistemaları okşuş. Komuzda çertilgen büt ırlarda, köylerde bağlama beden çertiş mümkün. Bağlamanın büt melodilerini komuz beden çertiş mümkün. Misal bizden Türk Dünyası orkestramız var. Al orkestrada büt Türk ırlarında da oynoybuz, birge Kırgız ırlarında da birge oynoybuz. Bağlama beden çertemizce Türk müzikalarında onlarda komuz beden çertişedi. Kazak'tan ırlarında çertemiz, Türkmen'inde, Özbek'inde bir Türk dünyasının müzikalarında komuzla da bağlama meninde çertemiz. Аспап көп тилдүү да бардык бир эле аспапта бардык элдин музыкасын ойносо болот. Анан комуздун гана бир артыкчылыгы баягы кол ойнотуп, анан баягы көтөрүп да чертип атпайсызбы? Анткени баягы формасына, түзүлүшүнө ылайыктуу, бизди көтөрүп четкенге, кол ойнотуп четкенге ылайыктуу да. Анан көбүнчө бизде комузда билек колду ойнотуп, ушулар көп ойнолот да. А сазда сол колдун кыймылы көбүрөөк болот да, айырмасы. А биздики сол кол көп кыймылдайт да, оң кол көп кыймылдайт, айырмасы ушул да. Абдан жакшы экен. Эми ушул негизи эле музыкалык аспаптар бабалардан келаткан мурасыбыз деп эсептейм, албетте. Анан бүгүнкү күндө агай кандай мамиле жасалып жатат ушу биздин улуттук мурастарыбызга? Жаштардын мамилеси кандай болуп атат? Ушу баглама чертем деген, комуз чертем деген жаштар бүгүнкү күндө кандай? Bizim üniversitemizde ben gelgenden keyin bağlama sabaklarda başlandı. Hazır 3 grupam var. 3 grupa da Kırgız kızlarımız bağlama oynuyor. İlk o kızım Ayabay Azamat, Ayabay Cakşı oynuyor. Onlara Türkiye'den de asbap zakas verdik, bağlamaları geldi. Özlerinden asbapları benim oynayışım. Buyursa 9. ayda çok bir konser dayardayız orkestra beden, Kırgız stüdentkaların benen konser dayardayız bağlama jönünde. Да, бир агайга барат, Айлета деген кызыбыз комузда ойнойт, анан Кыз ойготор деген Токтогул Сатылгановдун күйсүн комузда ойногонбуз. Ошол күнү барып, анан багламадан өзү ойноп алып, эже дейт, келиңизчи, мен багламадан ойнойм да, сиз комуздан деп экөөсү ойноп атабыз да. Ошо кыргыз күйлөрүн, ошо жакшы аспапты үйрөнүп алышы эле баглама, анан эки аспапка салып атышат, аябай кубандырат да. Анан кызыккандар абдан көп бизде. Бир эле комузда эмес, багламадан ойношуп, гитарада ойношуп, ушундай бир ар түрдүү, ар тарапка кызыктар болуп окуп атышат студенттерибиз азыр. Демек, сиз деле Элвира айым канча жылдар бою ушу комузда кол ойнотуп келесиз. Жаңыча бир аракеттер жүргүзүлүп жаткан турбайбы? Экөөнүн биргелешип анан кол ойнотуп көрүүчүлөргө тартуулоо дагы бул өзүнчө рахат алып келет болуш керек, жаштардын мамилеси абдан жакшы болуп атыптыр. Кызыгуулар абдан көп да. Албетте кубандырат. Анан дагы бир ушул программадан пайдаланып Нечип агай сизден сурап кетчү нерсе, ушу баглама Түркияда жасалат, бизде да жасалабы, эмнеден жасалат, өзүнүн негиздери? Bu göptükü bizde tıt ağacı köp, en katı ağaç, cıgak aldan. Bu gövdesi, teknesi de gencerimiz ebeden tuttan casaylat. Asya'da da cangak iyi elik olur. Cangaktan. Asya'da da Kırgızistan'da da cangak köp. Alda katı var. Hoşolduktan Kırgızistan'da da cangaktan olur. Bu tıt cıgaçından жасалат экен, En jakşısı tuttan bolup, ikinci kaştandan жасалат. Kaştan. Жакшы экен. Анан жаңгактан дагы жасалат, Бүт ова өрүктөн, жаңгактан да жасалат. Демек, бул тарыхыбыз сыяктуу эле орток тарыхыбызга кирет экен, окшош эле жасалат экен. Анан ушу багламаны мыкты жасаган усталар дагы бар болсо керек, Var. Kırgızistan'da da var mı? Kırgızistan'da çok. Bir Mirbek usta var. Özü bağlama jasamayıt. Bir yok. Bağlamada bir problem olsa remontunu kılat. Onu da beret tabii. Onu tut beret. Bir yok. Özü balkim cırma asbaptı jasayıt. Dedi bağlama jasagan yok. Bun bir yok. Bir gün bağlamada jasayın. Misal benim bağlamamı aldı. Mojellerini karadı, mojellerinin emesini tarttı. Kança santimetre kança bolup dedi bir gün bağlamada jasayın. Buyursa Mirbek usta bağlamada jasayıt. Абдан жакшы экен. Сиздин дагы чыгармачылык ийгиликтери арта берсин деген каалоо тилекти айтабыз. Çok rahmet.
Çok rahmet Келип eylesin. бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз урматтуу көрүүчүлөр, студиянын коноктору көркөм өнөр факультетинин окутуучулары Нежиев Йылгын, Эльвира Насыранбекова комуз жана баглама аспаптары тууралуу сиздерге айтып бердик. Сак саламатта туруңуздар.